أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد حمدim šučuri čera sama mari gospodare Allahe azza wa jalla stvoritele yaračija havaya epuve modoastu simaškaral stvoriteli koje manušeko najšukar najšužo obliko stvorija yaratija palo dvako din islami putija i tunka imani ko kalbi muklahem bare blagodatija dija. Salavatim salam bi čalađi komaroman do pejgamberu Muhammedi alihi salatu wassalam lesiri familija, ehli bejti, leseramala wa ashabija emsomam šakula katrudinen peđi ko sunjo dive ki praksatanen o Kur'ani musuneti kobor kaderi kauven Allahume amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu halalin kodini. Amin Allah eseri zenea e tefsirea tali suratul al-Baqara al-Islam jiko eftavar de shu štarto ajeti ano kova Wallahi azza wa jalla kavacheri ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Heno Allah azza wa jalla kakva Kur'anska ajeti ama palo dova tumare kalbija zorale ule sarbar ili panda pozorale taro bara. A isipna bara tarokova lenja i klona. A isida bara kola pairona a isida bara tarokola opani i klola. A isida čačipasemo kola bara kola taridar premalo Allahi azza wa jelle ola streli nenape, ola ruši nenape. A Allahi nane nemarno premalo dova sotu men čeren. Thumme qaset qulubukum min ba'di dhalik. Allah azza wa jelle a poslem palo dova tumare kalbija ule zorale. Ule zorale. O zorali pa taro kalbi, taro srce, kada je manuše a stari ili pa po godini, tegan je manuše se phalalen, tani zagarantui mi lesiri propast. Ako doja tvrdoća, ako dva zorali pa taro lesoro kalbi, a čola ki piri forma, hem ki kopiro obliko, hem na ovela kalbi kova kamenini pe hem tovel koblo. Tega ni lese zagarantiri mi, hem garantui mi lesi propast. Ama, isi but razlogija ili sebepija kolanena džiko dove manuše soro kalbi zoralote ovel. Amen ka pomina neko bori. Angunon sebepi so se manuše soro kalbi ovela zoralo, tano gafleti, nemar premalo Allahe sero kitabi, premalo Kur'an, hem premalo zikr pomiba e Allahe azza wa jalla. Neni vačero Allahe azza wa jalla ko Kur'ani, ki suratu Taha, koji ka irani pe katar miri opomena, to je taro miro kitabi, taro Kur'ani, kama paro život ole kao vel, ako je umul qiyama ole korolo i si te vazdali. Pa znači je taro sebe pija, so se emanuše soro kalbi ovela zoralo, tamo tovel nemarno koga fleti premalo Kur'ani, premali opomena e Allahe siri azza wa jelle. Duito sebe piso se manuše soro kalbi zoralo ovela, često hem stalno manuš te čerel dunari, tovel ko harami. Kada manuš ne li grešini, kole soro kalbi čvela pe kali tačka. Hem greška pali greška, harami palo harami, svako dron pojek tačka ko kalbi ovela. Hem sađar dži le soro kalbi na ovela kret, kalo pa koje ke savko način o kalbi le soro ovela zoralo. Trito sebe piso se o kalbi ovela zoralo, sebe pipno manuš tena ispunini o farzi, tena perelo farzi, tena perelo dova ugovor kova
diye Allah'e azze ve celle. Тому Allah azze ve celle im sebebi kaj Allah o ugovor plo činavge prekinije, kola diye Allah amen olen naleti kergam hem lengere kalbija zorale kergam te omen. Pa ugovor koje manuš dela je Allah azze ve celle, tano ugovor ili lafi kaj kol pokorno je Allah azze ve celle. Pa ako dva ugovor ne ispunini, a ovi ispunini pe agar so o manuš kerela naredime buča kola Allah naredija, a čavi duriola taro buča kola Allah zabranija. Znači dva ugovor premalo Allahi koja isi amen, tano koakava. Toale se pokorna, poslušna, te čera buča kola Allahi naredini, hem te duriola katar delija buča kola Allahi azza wa jelle zabranija. Štarto sebe piso se o kalbi manuše sorovela zoralo, pano manuš te ovel astardo dunjalu koja. Sale sere želi, sale sere misli, sale soro razmisliba, to ven dunjalučka. Ov znači na nele nisavi ahiretsko potreba. Ovu štela sabali dunjalu koja. Celo dive i ko dunjaluko, rakjate pa štola dunjalu koja, ko suno, ko sojba dunjaluko dikela, agar celo lesoro životo i panlo povezimo dunjalu koja. Pa kama je nekam do sebe pija, manuše soro kalbi pralalen zoralo te ovel. Pa što sebe pi, so se u kalbi ola zoralo, amo manuš te preterini komu bah, dozvoli me buča. Te preterini komu bah, dozvoli me buča. Amo pega mene sam, neli sjame na gja. Trin buča, manuše soro kalbi kerena mulo te ovel. Preterano hajbe, preterano pibe, hem preterano so čeri balafi. U manuške da hala, ke čalola, hem ne soro kalbi zoralovela, a manuške da i bokhalo, le soro kalbi tegani panlo ko Allahi, hem tegani unicani čistini pe subhanallah nili. Šovto sebe piso se manuše soro kalbi zoralovela, plo manušte novele rahmeti premalo Allahe sere stvorenja. Tenolo rahmetčija premalo manuša ki sredina ko te ovživinjala. Tenolo rahmeti ki familija, ki porodica, ko džemati, ki zajednica, nogav ko te živini. Tato sebe piso so kalbi zoralovela, plo manuš bute asal. Ili sam čak naredine plo ma san but. Ma bute asan, se plo but asaiba, kerela je manuše soro kalbi molote ovel. Hem buti tane normalno avera sebe pija, so se manušen gere kalbija zorale ovena. Ote normalno hem oholost, kibări, čalumi, holi, hem buti avera buča. A o sebe piso se o kalbi tarobenu Israil, ule zorale tanodova so on, ko prvo tan, najnelen respekti prema lupire pejgamberja, hem premali objava kolaja on bi čaldejne tabi strana Allahe siri azzawađel. Thumme qaset kulubukum min ba'di dhalik. Plo Allahi. Ama tumare kalbija palodova u le zorale sarbara. Kad ti si amen neko bor mišljenja, so se lengere kalbija zorale ule sarbara. Je katar Allah mišljenja i tano plape lengere kalbija ule zorale sarbara, sebe pikaj na odazvijepe pire peygambere se hem kodova sobaja lengoro pejgamberjalu. Duj to mišljenje i tano, kaj kama odnosini pe, kaj lengere kalbija ule zorale sarbara, u stvar odnosini pe kokola manuša su i ne prisutna, ke da omulo uštija, hem dijanen haberi koje ole mu dargja, hem paliranja pe mulo ulo. A on tega niso namanglio doate prihvatinen, nego čak makerge na holavi, na neagja.
Pa prema peka lengere kalbiya, kate so prema Allah azza wa jalla, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Lengere kalbiya zorale sarbarawle, ustari prema peka akale manushengere kalbiya tarubenu Israel ule zorale sarbara, Allah manusha su ine prisutna od te, kada znači rodije komu darga emanuše, pa kada neli onu sa naredini te činel pe gurunijem je keko torea te kvo pe emule, pa omulo uštela hema čeri kojo le mu darga. A on prisutna ine, hem dikle, hem pale na mangle te prihvatine. Pa prema on tan Allah solengere kalbiya ule zorale sarbara, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah azza wa jalla, a Allah nane nemarno prema doaso tu menčeren. To jest tu mare delija. On ta ne beležime. Kogo te čera šukar ili lošno, od ovaka dikel kivaga, ko sudnjo diveke dan ko Allahi azza wa jalla kavel. A palo kao Allah azza wa jalla nastavini, o eftar de šupan šta jetjama čeri. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. الله عز وجل kakva Kur'anska ajeti, zarem tu mene očekujnena, hemađarena, on tu menje te verujnen. A di save lenda, Allah soro govor kelami šuje, a palo son šuje Allah soro kelami govor. Hemole bučukar halile razumije, penala on svesno dova meninge izmenije. Kateo Allahi penela obratini pe Peygamber aleyhisselam, ama ja Rasulallah, ja Muhammed, o potomkija tarobenu Israil, kola tumen car živinena, ko tumaro vakti, on na ne tumen je te verujnen. On tumen na ne te verujnen. Sediken o ashabija pralanen, on očekuje, kaj o manuša solen car živinena, ki Medina, taro ehlul kitabi o Jahudije, kaj lenje ka verujnen. Sebe pripunao dja veza su i nemaš karnjene. Naprimer, veza i nelen trgovina kini babikiba, pa veza i nelen maškar pesta dja su i nekom šije maškar peste. Emo ashabija očekuje kaj on lenje ka verujnen. Hem lenje bio veline drago, on lenje te verujnen. Ama na, vakjer doj lenje, ma očekujnen, so, on tu menje te verujnen. So se o ehlul kitabije, ili o potomkja tarobenu Israelčanja, kola doresleo ante Peygambere s.a.s. čako Allah ma očekujnen tu menje te verujnen. Sebe peja kaj lengere angune, lengere pretkija, ko istojek način postupijemo obhodingepe premalo Musa, hem odbije od vas o Musa lenjalo, pa sad onda ka prihvatinen o potomkija lengere, a kana Peygambere Muhammed a.s. hem od vas o Peygambere a.s. avilo, to jest Kur'anja. Ked isto od jar, ker je lengere angune, lengere pretkija, Musa, hem od olja o Musa, to jest te vratea. Ima kateko ajeti nisar na ne pomimo, neko te na razumini, lenje na ne zabranimo te verujne. Na ne odova kedo. Wallahi nikas na ačavi, nikas na sprečini te verujne. Nego manuš pire bučen car pralanjen. Znači, pire bučakola čerela, ando gjunahija lošna delija, mladobone soro kalbi kaloma, kaj jednostavno naštipalo dova, so kalbile soro ulohem, kalohem zoralo, sarbar, palo dova više ne soro kalbi, naštio dova te prihvatinijem, našti te verujine. A saro kalbi te na kalo, kada on palo so dikle Allah esere dokazija bud. Pazim, dokazija Allah esere. Uštela omulo, hem len obavesti koje le mu darga, hem pali irini pe mulo ovel. A on uzalo akala, so dikle pe jačenca. Allah esere dokazija. Ona vam gdje kod vate veruju, ne nego sova kerge. Napuna ovo hovavi na negja.
Најдур катаро Аллахи тамо халалено која инсани која силе зорало калби. Најдур таро Аллах тамо мануш која силе зорало калби. Па като Аллахи субханаллах ко Кур'ани о калби упоредини барабар череле е калбеа, е срце, соси. Себе пи озорали па кова обарано песте пира. Значи, о калби шајто вел зорало, ко бори обар, чак пла ел ашедде, или па панда позорало тароба. Субханаллах. А вел зобар, хемле се вачер диверат, цитири, укуи, вачер куранска етија, обара чкола бар, па олада ѓарине, хем погрđeda. Pa isto jarda o kalbi taro benu Adem, keda kalola, taro haramija, günahija, diverat le se te vačere, diverat le se te pene, le soro kalbi od ana ne te prihvatinel, navredinel. Le soro kalbi ulozoralo sarbar, sapno Allahi ili pa panda pozoralo. Znači o kalbi taro benu Adem, taro čavo, taro Adem, to je staro manusha ki dunja, che da lingere kalbi avena zorale, hem kale, taro haram ya günahia, diverat le njete vakere, diverat le to pomenine, na ne fajda taro dova, ona ne ništa te prihvatine. Ama dike, obara razlikuj ne napet, che leate di kekana premalo kuransko ajeti, obara ovena kinesave situacije pokovle katar manušengere kalbija. Prvo Allah azza wa jalla وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ Isi bara tarokola pla lenjavi klona. وَإِنَّ مِنَ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ Isi bara kola phairona emendar bara pani klona. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Isi mo kola bara kola taridar prema Allahi, ma on perena. On strevi ne nape, on ruši ne nape. Diken, čak je makava neživa bića, neživa stvorenja, taro Allahi darama. Samo nao manuš, subhanallah. Samo manuš tano dola koje sile kibali, čalumi, oholost, hem samo manuš tano dola sojtano nepokorno pire gospodare se. Kad inšallahu ta'ala kad čova, pa Allah inseri zenea, ono aver kurko kad nastavila, ovim sa steko sabari, wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.